and then I was some about Tom Bontin, so I send me air, papa. Ekimaka kwa ese nkrofo bo omu tumi budwa ma sese no mu rate me from how amane o sunu kwa danda omu wom na ba ne so omu ho keni omu ko budwa ma no se mpakro ne ye ne nia ya de a e ba ne sa na ne nia se nyina ye ne tontonto omu bebi on femfa na ndam ne o kasa abrante bi o 30 years a ye frɛ no eye Peter abrante ya kwa kwhye ne ho akonfo ne nyina ne se obudwa de ma baba wa bi na baba wa no e ka che ne se Abranti say dia wonya me class wonya me size me nya sugar daddy ntime mpewu biom ana baba wa na kwakodi eye burger na echi na abranti shop bre oni baba we abopa ne brown ma brepa na baba we eja ne ho a o se de biara da ontimi ntina asase su sa baba wa ne enka ne ho a ana abranti akwakoku ne ho wakwahye ne ho akonfo abusuafo insam no bottom monte so say ne mu ntwemu eti busia amane ba no enye de ene se abranti bi osusu se ono ahye no akonfo na de ma asam ne yare ho ne se ebra abranti ne eba be hye no akonfo no anampo ansa na obehye no akonfo no oye audio recording according to report oye audio recording e de koma oba no na ti ochirema oba no agya no akofa be mafoforo enti na koma ate broken heart amo ahye no akonfo na abranti ne de enyaye eye Kwame Peter ochirema nya mfrinshan be se duasa honom ekro na ochirema a Kwame Peter oni abaya bi tie friend Amina na ochirema abo abaya no ho kapa na nanum ho na abaya no enya be mafoforo bi ahye so na ekotena na Kwame Peter chesa asem na hye koma waka abaya ntie chesa wa hwe abaya no ama abaya ni aketo akro ahwe no ama chesa bi aka no enso besi ne waka abaya no ntie chesa abaya no agya no na Kwame Peter audio record na dia koma abaya ntie so obeku no ho na okuno nimse kwan bia so da chibe mbehye wasama audio na babonten mu ntie di ntie Kwame Peter chirema washa no akonfo e wa hafomem Amina me the recording we mawo nimse yatena mfi bible Amina bema foforo sika woni nsem Amina wajame minti mentena biem me foso enso nyi Amina minti mentena biem so what is mawu a Amina didi wunti ena mawu mise edan ya woso beba wo mawu nyina Amina wunti ena menkwa ma Jeffrey mensem da krani jawo hwe no hwakrano sister pen ndase wo anyima mada mi pibia na ya mame sister the manyina jawo what mamu nyina the munyina dinkra minti mintra wiase bi mani ya meya minti menna minti didi mo hyehyem makoma ya meya yesi bi magimi o miniminiye oba no miniminiye oba no menya firi ne ho anase minim hawo na amane amene na kuma si wono no okunhu skani a wasi woso wagya me no woso ye skani waba waya ade na mishlaw omo na wode oba wagye nkofo yere no nkofo gas no akọ handa ama omo wo skanti woso ye den ya obeba na ka hu se obi nya schedule obi enya schedule timda wasi wa oba a obeje mere so no menta wasi nyami jamu nyina menta wasi omo biara enho emi na wotese mawu a didi wate didi na men ne wope ana wasaka no sasa metase Amina dasi nyami shirawo na oma wa honde bi obenya bia so wo de ye wo ho emfatawo ko se eyisikani bre ena mana basa na mena wote no kenya wa kama yiyi wa wo kan se kenya mo na mo mablabo ma kama yiyi hwe o ma me no papa o ma ya de pa mo huskani mo nkoko ntumba nkoko wo Mohammed menam du ko ayi school kutwere wodin ma wotimi wi school be for class ma wotimi wi school and wo hu bi ska woni nsem waje wo sister ko dina ma no mudidi na mo sha black
with the munity, I'm white mom, and a energy. Me from my brother Mukula, sir, Madam Massy. Ebusiafo abrante ni wo ye nyina no adekwente ye hu sa baba we nti onoku ne ho ne se oya audio edit wo ama audio ni mo o ka se eya baba wa me na ye so nsaka eya audio yi bia kan hu se wo nti na meku me hu ana mebusiafo nyina ma me nim se me oba ba ma ba ko pe na fide be ye bia no a me na da romantic makwa koku me hu na osinto no de bibia ntwa no nsoro se eya me na ni nua ba be bia efre no Muhammad ono na hu ye na shimpan hu ye na shi dia ya oka wasam na hu enya wo ya se de ogina kire na ohu from a so jagum no na ka odum nya na sinasum abrantie so saman ba na sa abrantie ba so nya no be sinasum pa because Sam Muhammad abrantie yi kire ni sem ha wo audio no so ko fa Muhammad nkrampo fie krase ade ne ba ye krokase ma be hwa abrantie se na be obetumi akosku na nimonyam bia ba no ho na bra boga yi ba ya abrantie ye ono eye Peter ye nia ya de pa ya ka chen se na wo ye den na wo enti o se tena ho ani nyina no sa o ja wo ni ade no ntumi ntina se no ma be ma foforo embe hwa ba we invested that much into asemi yara wo ebusa fu mani kra tete nyanka mesu odo de odo kodi be boni ya o high attention TV into one more answer be like what share what commenting nobody channel no other say they are travel for yes as soon as ready is sure is share more one tab from some from Ohema Isha.